shalana kushi mumibia chena byali debukole shalana ipabwibi musuyidi shalana kushi kumibiani chena byali nebukole shalana ipabwibi babwi babwibi babwi babwibi babwi babwibi masia wa moyo wambichina byali nebukole shalana babwibi oh babwi babwibi babwi babwibi babwi babwibi masia wa moyo chena byali nebukole shalana babwibi masanka apabulo kaena kuchengelele anuwewe wakatupa isanka jakashiji masanka apabulo kaena kuchengelele anuwewe wakatupa isanka jakashiji babwi babwibi babwi babwibi babwi babwibi masia wa moyo wambichena byali nebukole shalana ipabwibi yo babwi babwibi babwi babwibi babwi babwibi masia wa moyo wambichena byali nebukole shalana ipabwibi Yesu shala babwibi anuwewe uyenani kwetu kwa jendelele analwa kulufulwani Yesu shala babwibi passa cosa ma babeti na fini tuno malaki ba kufeli baya babi so passa cosa ma nebe na fini ola muki na tomo moni baboti na yo yo bata passa mala nebe tabu so sa lo fruit ko te boza na pepa tamo tamba lo la pepa na nsoto nebe tika la yelongo tre ya ko sele ko maso ko sa na masumu tika ya panza bele wala mo konti mo bikisi na yo ateli biso ko jamais malamu da ba beto pona metambe ko ko avanza de bonito apona biso malamu to na tela malamu bien be ele ko eli papa ele ko la yo bien be ko la ko se ko tamba liyo sikangana yaba shamasa malamu soki na sali lo fundo na soto yo lebi to te kokota babele soki na sali lo lando na soto Ele vai confundar com a cabeça. Se ela toma la sabe na Bíblia, outra pessoa merece massagem ali na pai. Se ela toma la sabe na Bíblia, outra pessoa merece o rebo na pai. Limota basini com o cufela, patoli na passe na casa botea. Limota basini com o guisante com a barba basini com a passe na casa botea. Ninguém se vai levar. Baby, só passa a coisa que tem com a vida. Ela me
lisusu nalobi matako matao nalobi matao nalobi matao nalobi matao si moye bisa moninga boya namonate moya moye namonate matamaye dosaye matapise dosaye mama baby mole namonate ola kabile basho na sabika lelo obakisi matapise Yes, you never face it. This will get better than I tell. That's why you say, I'm going to Lufa luko TV
bamesi bayukana bakuti bamelu sabinila alikusansila bana tamalele luvalulwa
Karina ya bisayonde ko mama de ko papa. Ya José, esa réalité. Oye comme libiso na journée lelo. Esa réalité. Libote ya papa kialuta. Na eko libiso na buta lelo. Esa réalité ya vie. Eyaka. De l'autre perdre papa. Tomi lenge la pona lobi na ngana yo. Vilangane somo no koyako kufa pamba sakati kimana somo kosomo pamba koyako chula mapamba tabela moyo nyozo tuna ngawa tabela yo asawa ke nite solo papa moyo via moto papa moyo kuna solo moto mobile zala bongo asi sana mbete moko chaka kotina mote moto asho kongo na ye shoka shalom tama kongo na ye asome kare bate festival kare la nyamba Yesu Yesu ala la bitaba la dunia kama sele Yesu kota na bashamba moto na bibi saba pasi ele moto
dia edazodi landanga oyeto tunobaba ituvuidi umwana ndo yofuidi na konti ya kiseda mwana umwana ndo yofuidi etuvuidi agora muna 15 nsikietu ke 11 na tudaanga mambo nku tunayao ele nku tugialanga ya mataji ele midiwa kwa mbundu kuiza ngolo vutuka mpengolo edazodi landanga tuze fuketu letu akongo una tukadilanga bo konsontanga wele mna place vuko yadili nkuko do kufumbi wele idina bo tuliyadile nkuko e programu tunayao ya samna sababu opiere ndo wafuidi kakele kuvo okagelanga wabandona nao familia wana babangi de tu kansi di mosi tukalanga diao muna gela onjambi bozole ufene maladi memeli kansi ngambi bozole ko kwenda geyane kuma kele vo kisi kadi watu wakuna unamputunga kafanga ko kuma unamputikune kisi mayonso kansi mayonso njambi aka kutulundana dina wo info ya fuidi umwane te umwane twankazi utekolweto upie edanzodi landanga apo owa uye na nyonso nakwako lumone go ozono kituleba ke nitumuna fukutulele yao kwako wa unu nitukuna ziga kala 10 ore 30 uko 14 sabo ngele kulufa kuliko diambo zevolwa kulwevo sabo program tunaya wao ngutu ya didi wao zitu bena baba nango se batonda diantete tufutili matondo kwa tata ya didinku kadi konso furuki na wende betu bakongo boku ya didinku telama wenda kwako mudiodio msisa o wasi sankulu zetu tufutili matondo kadi ketuleni pebenta na mambo manaketu muene ofuku tatoma deka ya inenku ya adilu tata kwa nditati ketuwili tangonge ya bula ngonge bila kino daisanga ompego omwane tu ngwetu ankazi wabaka mama dadi kancho tudeo kakabose ngudi omwana wabaka mama madadi ndo ndongo kenatwanga bowidi bowele mnando ndongo basundi dengolo omuntu obutukide kunzi bokikalabo omaladi osundi dengolo ya utakadila baba ndungi dadiambu yetu awonso tuna baba owawi sinsa yetu bakongo konso fuluke akina tuina nsiku aorde yozitu tukandankulu mama na masisa nkulu zetu oyetu mpe maana tufotelanda kamosiko ofote soka diambu muntuani entangu awawifuana yetu awonso tufote kwenda kuilunda kuna 14 kadambuta bavuvao nkalu ya mbote voibudika kuandikaka ndongo sweka tutu ibatondo tuidivutula kwa tata munantangwa ya hii ketuina baba haleluya amen be Nabela zambe na mai ina yako ya dola Nabela zambe na mai Nabela zambe na mai Nabela zambe na mai ina yako ya dola Shakuma kwa makiho Kimobola Elogios fúnebres. Pedro Quialuta, filho de Ngelese Afonso e de Bueto Maria, natural de Quimba, província do Zaire, nascido aos 28 de outubro de 1953. Frequentou os seus estudos primários na Escola Missão Católica, isto em 1965, aos seus 12 anos. Em 1974, fez o seu primeiro curso de eletricidade. Em 1975, emigrou-se para o Congo Democrático, onde começou a fazer o seu trabalho de bijutaria. Em 1983, foi quando ele voltou para Angola, onde deu continuidade da sua vida como comerciante. Pai de 4 filhos, morreu aos 72 anos.
como sempre foi carinhoso, amoroso, amigo, irmão e pai, que a sua alma descanse em paz. Obrigado. Mala buchako. Mala. Aqui não pode ficar com chapéu. Não, estou falando do chapéu. Já chegou o nosso momento de cá sairmos. Essa é a última fila. Depois dessa fila, vamos fechar. Essa é a última fila. Depois desta fila, vamos fechar. Essa é... Antes de fazermos a oração final,
Vamos deixar um momento para a família. Se calhar tem mais uma palavra a dizer. Se por acaso não tiver, faremos a oração final para Jesus Cristo. E assim nós pedimos e oramos. Amém. Amém.
Musuidi shalana Kushi Mumibiyani Tena biani Nebukole shalana Nipa wipi Musuidi shalana Kushi Kumibiani Tena biani Nebukole shalana Nipa wipi Babwi babwipi Babwi babwipi Babwi babwipi Masia wa moyo Wambichina byani Nebukole shalana Ni babwipi Oh Babwi babwipi Babwi babwipi Babwi babwipi Masia wa moyo Chena byani Nebukole shalana Ni babwipi Asanka apabuloba Kaena kuchendelele Anu wewe wakatupa Isanka Jakashiti Asanka apabuloba Kaena kuchendelele Anu wewe wakatupa Isanka Jakashiti Babwi babwipi Babwi babwipi Babwi babwipi Masia wa moyo Wambichena byani Nebukole shalana Ni babwipi Babwi babwipi Babwi babwipi Babwi babwipi Masia wa moyo Wambichena byani Nebukole shalana Ni babwipi Yesu shala babwipi Anu wewe uye nani kwetu kwa Jendelele Analwa kulufulwani Yesu shala babwipi Anu wewe uye nani kwa Jendelele Babwi babwipi Babwi babwipi Babwi babwipi Masia wa moyo Wambichena byani Nebukole shalana Ni babwipi Babwi babwipi Babwi babwipi Babwi babwipi Masia wa moyo Wambichena byani Nebukole Yesu shala babwipi Anu wewe uye nani kwa Jendelele Babwi babwipi Babwi babwipi Thank you.
Vika atea kibiso. onde tivemos o pastor Vika já nos pregou. Awa toye pour la koteya tamo na ite. Aqui viemos para não pregar por tempo. Toye pour la toba kolendisa. Só simplesmente para podermos exortar. C'est vrai, papa se akufi. O pai já morreu, Azasu sont invités. já não está em vida. Atea oto zolo babel lendisi oza pour la biso toza na vie toza présent na kati esika oyo. Esta exortação é para nós que estamos presentes neste local. Roi Salomo azoloba Rei Salomão disse, alobi eza malamu é bom moto akende esika ya fête que a pessoa vá, te que não vá no local da mais festa, na esika ebembe mas vá à casa do homem, parce que kuna moto aza komizongisa. porque ali a pessoa volta no seu íntimo. 2 Corinthiens 3 verset 3 E 2 de Coríntios capítulo 3, apôtre Paul 3, azoloba ke biso toza carte oyo nzambe akoma após Paulo está dizendo que nós somos carta que Deus escreveu. okomami na nzela ministère na biso. Foi escrito no caminho do nzambe nosso akomi ministério. carte wana na nzela ministère ya bantoma. Deus escreveu aquela carta no caminho Moto dos aza corps, apóstolos. Como é aza corpo, esprit mpe aza ame. é espírito e também é alma. e tozongisa nde corps Estamos a devolver o corpo, corps nezozonga o corpo está parce devolvendo. que esprit na ame na ye tozongisa yango te. Porque espírito e alma nós não akomi devolvemos. olobi moto auta mabele ozonga na mabele Mas a escritura diz que o homem veio do pó e do pó wauti na retornará. mabele eza nde corps. Quem veio do pó é o esprit na corpo. alme eutaka na mabele te. Espírito e o corpo não. esprit Espírito e na moto alma eutaka não na vem do corpo. éternité. Espírito vem da eternidade. toza na éternité ezalaki moko Temos uma única que era a éternité eternidade. epai ya nzambe tata. Eternidade em Deus Pai. mais après kokweya ya mutu Depois de pecar do baéternité homem, ekoma mibale. existem duas siko eternidades. préparation éternité na biso ezalaka na se atango A preparação da nossa eternidade é aqui ndenge na toye terra. tolati corps Como vestimos o esprit elati corpo, nzoto Espírito esprit vestiu o ekoti na corpo. contact na mokili. Espírito entrou em Siko contato soki com o moto mundo. asalelaki nzambe Se alguém serviu Deus, ayebaki jésus comme seigneur et sauveur conheceu Jesus como nde Senhor e Salvador, azoprépare éternité na ye un jour akende bisika oyo akovivre daí éternellement. prepara-se a sua eternidade para ir no local mais onde soki vive corps eternamente. oyo esalaki mabe Se esse corpo foi fazendo corps mal, wana ekufi este corpo morre, akoprépare éternité na ye vai preparar a sua oyo eternidade. azokende ko Está dentro. la première personne A primeira Akoma lettre. personalidade escreveu a Ezalaki primeira pessoa que escreveu a diabo. carta foi diabo. ntango moto asali lisumu Quando o homem fez o akomi pecado, lettre ya condamnation escreveu a carta da lettre condenação, à a carta mais da ntango la morte. deuxième personne jésus aye Quando a segunda pessoa, il faut Jesus veio, effacer l'acte oyo lettre ya liboso diable akomaki. ele tinha que excluir as escrituras que o yango diabo havia colossiens escrito. 2 13 à Por 14 isso, Colossenses babi 2, jésus 14, christ aefface nani oyo lettre oyo ekomama acte ya condamnation. excluir aquela letra escrita de ntango condenação. aefface acte ya condamnation Quando nde akomi lettre na ye ele escreveu a sua yango carta, bible elobi mwa baza kati ya yesu quem estão em Jesus basu na condamnation já te não tem nenhuma parce que condenação. jésus aefface Porque Jesus lettre wana excluiu liboso aquela carta, akomi lettre ya sika escreveu uma nova aefface carta. la mort diable akomaki excluiu a morte akomi que o la diabo vie escreveu éternelle pa motu nyonso akwambi comme seigneur e et escreveu sauveur a vida eterna de todos que lhe toyei acolheram como kotika Senhor e Salvador. enveloppe oyo Deixamos, vamos dizer un assim, jour ngai no bakotika biso mpe um awa dia tu e eu também nos deixarão aqui. biloko mibale ya kozonga jésus eza biloko moko eza inévitable São coisas inevitáveis. Vai passar eza por sine qua non esse oyo moto qual, akoki koevite yango te na qual o homem soki não pode okufi te evitar. Se não un morrer, jour um dia, jésus soki oza na krist se estás em Cristo, omona nde trompete okobeta verás como a trompeta soki vai mpo tocar. okufi te kunda papa na biso toyei kokunda corps selon maloba na yo yango toyei kokokisa bible elobi moto autaki na mabele akouta akozonga na mabele corps te makomi corps oyo esengeli ezonga place oyo autaki okumisama na nyonso totiki toutes les étapes na maboko na yo tosengi grâce na yo nzambe e akompagne nyonso na service oyo na nkombo na yesu masihi amen amen bandeko babongami mpona kozongisa corps oyo eza enveloppe soki fami aza na liloba akoki koloba Mama, ukiwa ina kangaki. Singa kaka.
Pega também. Aqui, meu papai. Tá bom. Aqui, tá muito. Puxa aqui. Velho. Agora põe no meio. Direita com a caixa. Não, esse lado. Essa aqui também. Ok. Pega ali. Napesa mabele mutu azwa fleur moko azobwaka esili. Jeseli ni benda fleur mocha. Kialuta. Dua fleur ocha. Napesa zenu mutu abendi fleur boya bwaki. Esili. Connaît tous les sources de divinité na Nzambe. Nzambe languya grand Dieu n'attend au nion sont de l'édition ensemble les sika oyo. Totiki kor oyo na o sika mon Dieu. Tostiki kozonga na biso sina maboko na yo Nzambe batela biso banso toza na kati ya sika oyo. Zonga na biso na kimia pe bandeko totiki na lieu place oyo ebembe zalaki kimia tokuta bango na sika wana. Pe mabota oyo moko na moko atiki Nzambe langu ya grand Dieu akuta kimia ndenga tikaki na kimia. Makila mosanto na Nzambe zinga biso e batela biso. Olo batela esika oyo na kombo na Yesu. Amen. Amen. Jocelyn Mawa. Je sais pas malade. Je ne m'en veux pas. Oibi. Je comme ami ni mana ne kono ne skote. Trop chokada. Merci.
Relegation Cabello, Sango na conforme